Loron dia ba telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM Atus Ida ponto Ida MHz. Bem-vindo mais ao programa Haburas Vida Espiritual. Hamutuk fale hoau Padre João Boavida. Agora kita tama iha programa episódio 758. No iha episódio dane ita se halo reflexão konaba Dom Bosco no dar amang mestre nobelum ba fuinsa esira. Tama iha de 31 agora ita se tama iha festa São João Bosco niniang. Tama nemak importante mos ma ita reflecta konaba Santo Ida nebe iha influência bot tebes e educação fuinsa esira niniang. Bain hira ita kuliah konaba São João Bosco. Dalabara kita hanuai konaba ninek solok, konaba ninek serviço lakole mba fuinsa esira ninek salvação, no ninek esperança sira nebe bela influenza ita ninek moris. Mabe ia figura nabilang ida ninek kotu, nia ema ida nebe marcaro tebes ho lakon no ho terus. Dom Bosco la sai amang, mestre nobel mba fuinsa esira, tamba morisne facilite bania. Mabe tamba morisne hakaneknya sedu, nonia husi kanek serne, sai fonte compaixão, matenek no doming niniang. Ohing bahira ita reflekte konaba Dom Bosco, ita halonune, laos atu idealiza nia, nudar santo ida nebe distante, kadok husi ita, mabe liliu atu reconhece nia, nudar ema nebe nakfilak tragedia iha nina moris, ba vocação, no moras dolor, nebe ne experiência ba caridade pastoral, kadoming nudar bibiatan diak. Tau ya Dom Bosco ne morisne ya lakom bot tolu, nebe haturu ensa, no saida mak zoben sira precisa liu. Nia nudar amang ida, nebe proteze, mestri ida nebe orienta, no belung ida, nebe lao sira. Taun Dom Bosco bahira nia sekikuan lakon nia amang, halonya lakon ema ida nebe atu orienta nia, o atu proteze nia, bahira nia hahu atu sekolah nia lakon nia mestri, entaun lakon ema ida nebe atu haturu dalam bania, no bahira nia tama seminario nia lakon nia belung, antaun lakon kompanyeru ida nebe bele lao hamutu konia. Taun batutu nebe nia lakon emak, halonya transferan nia an, saya fali aman, mestri, no belum bafuinsa esira. Tahun tragedia dahulu ia Dom Bosco nina moris acontece banghira nia seilabarik. Tahun Dom Bosco foi intina rua banghira nia amang Francisco Bosco mate. Lako indane halo Dom Bosco nina familia monu bakiak no insegurança. Ita imagina banghira tela familia ida lahir amang lahir ema nebe atu serviço makas ne bele sustenta. Nia inang Margarida Okiana mak mesak date kori hakiak ni orang mane na intolu no iha ambiente rural iha Piemonte ya tempo neba. Experiência dahulu kidane konaba wangkiak laiha amang forma Dom Bosco hokleang. Nemoris mai hatene saída mak significa atu laiha proteção, atu laiha estabilidade humalarang no lahetang figura amang niang nebe atu orienta ni nemoris. Nina experiência tahu hamlaha no ansiedade konaba futuro nebe laia certeza. Nebe em vez de sai larang moras tambah ausência ida kusin ini amang nia ia sensibilidade kleang ida balabari sira nebe sente abandonado no labari sira nebe ia perigo larang no labari sira nebe kar lakon ini dalang. Tandombos ni experiência negativa produz efeito ida nebe positivo iha Dom Bosco nia moris. Tiro me bahira Dom Bosco lokan ini oratorio balabarik manesira nebe moris iha dalang nebe barak mak mos ongkia kanesan Dom Bosco bahira seki kuang labar sira nebe migrante sira husi foho tung mai sidadi o sira nebe iha dadur larang ka sira nebe aprende curso técnico sira nebe la iha familia nia lah basic basira nudar ema ida nebe ha autoridade atu hukum, atu manda. Ida nebe sente bangsa distante los susi fuinsa esira. Nia simu sira hane sang amang ida. Nina proximidade. Nina hak basic ang ba fuinsa eserne hane sang amang ida. Nondara ida Dom Bosco dehan sane. Lato atu hadomin fuinsa esira.
Mabe foi sa sira tem que hatene katak sira hetan doming husi ita. Ida nemak linguagem husi ema ida nebe compreende konaba hamlaha emocional. Ema ida nebe compreende konaba lakon. Ema ida nebe compreende konaba ausência amang niang ihan ina moris. Nia fornece laos date ai hang no hela fating banina jovem sira, mas vemos doming presença no senso pertence niang. Bahiran fensa sira hak basic bania sira senteruni katak sira hak basic basira ninia amang. Nina paternidade laos biológico, nia laos sira nia amang biológico, mabe nudar amang espiritual. Nia defende jovem sira, banhira sociedade rejeita sira. Nia corrige sira, ho paciência. Nia fiar ia sira, banhira ema selu lafiar. Funsai ser nebe lakon nia amang, o funsai dombosku nebe lakon nia amang, banhira tina rua, ikus mai transforma nia ang, sai amang ba funsai rihum barihum. Tamba mundu ohin loron yang, ya nebe funsai barak sai bot, lahon ini familia nebe meeting, la iha modelu figura amang niang yang serne moris kalakong orientasaun. Dombosku fahanoi mai ita katak paternidade ka atu sai amang, laos det konaba autoridade atu hukum ka atu domina. Mabe konaba presença, sacrifício no itanya taumatang nebe incondicional ba fuensa esira. Tan dombosku akarak bolu ita atu exerce fale itanya figura di liuba aman sira atu sai aman ida nebe sempre presente en newan ina moris pronto atau sacrifício ban newan sira no cuidado newan sira sem espera atu sira bele selu fale buat nebe sira halo ba newan serne. Segunda tragedia bot nebe mosia dombosku nia moris mak Padre José Calosso ninia mate. Amlulik nebe reconhece ulup zonzinu ninia potensia. Zonzinu ninia matenek no hahu atu edukania. Bafo insae João Padre Calosso laos det mestre. Mai Padre Calosso nudar mata dalang, nudar protetor, no ora matam ba futuro. No idane fo esperança ba João katak nia sei hetam futuro nebe nia nunca imagina. Banhira Padre Calosso mata de repente, João Bosco lakon, laos det benfeitor ida, laos det emaida nebe forduação, bania tu bela estuda, mas ben nia lakon acesso ba educação. Tahun dalai datang, nia mehi sira parece atu lakon det, nia hakara katu samluli kari katu mohu, nia fila faliba nia situação pobreza niniang. Tahun oportunidade nebe hanuin katak nia hetang ona atu bele hetang educação ikus mai lakon teret. Nia tem que serviço nudar trabalhador ou nudar servidor atu luta banine moris. Mabel lakon ida ne kuda buat ida nebe makasih nia fuang. Convicção ida katak educação nunca belesai privilégio ida ba ema uituandet. Mabe direito ida ba ema hototu liu basira nebe kiak. Husi tragedia ne mosu dombosku ida nebe nudar mestre. Tau, nia lakon nia mestre, ikus main nia transforma nia ang sai fale mestre ba fon sai sira. Nudar mestre dombosku la limita educação ba livro no sala de aula det. Nia hanoren lihusi nia sistema preventivo nebe baseia ba razão, religião, no domingo ida nebe nakonu holarandiak. Nia fiar katak educação tem que forma ema integrado, ema tomak. Forma ema nia hanoi, forma ema nia fuang, forma ema nia consciência, no forma ema nia karakter. Nia aprende husi nia terus rasik, katak foi sa sira precisa mestre sira nebe fiar ia foi sa sira. Liu bahira circunstância sira nega bafuensa eserne oportunidade atau aprende. Nine escola no nia oratório sira mak fatin sira nebe fuensa sira
aprende ia bengkel, aprende atu fiar, aprende atu ia disiplina, ia aprende atu hak solok no foba fo insa esira, esperança ba futuro ida nebe diakliu. Dom Bosco, nini ele foi ida nebe mas famoso tepteus makne. Ni dehan ia italiano, educazione è cosa del cuore. Educação, ma questão fuang niniang. Kata ke educação ne nini fundamento mak doming. Tang convicção ida ne mori susi experiência la diak nebe ni hasoro. Experiência ida nebe quase atu halonia lakong oportunidade baya nini educação. Diliu bahira lakong Padre Calosso. Ya tempo nebe educação belesai hanesang evento ida nebe routine date mecânico no competitivo. Kada rumah itaran sa educação ba elitista. Ba ema ser nebe rico date. Dom Bosco fanoem ba educador sira katak hanoring los makahalok domininiang. Nebe iha abut ia paciência no relação pessoal. Então, boturma nebe tabel aprende Dom Bosco makidane. Banghiran niya kule kono ba educação ba foi insa eserne. Tuir Dom Bosco nini hanoine educação tem que hausi confiança. Katak jovem sira tem que confiar ni educador. No educador sira tem que confiar em ni jovem sira. Bahira jovem sira ia confiança ba em ni educador. Então ne fácil tebes ba educador ida anto halo intervenção ia foi insa ida nini moris. Tamasa taman bahira ni kuriji foi insa bahira ni hak basic ba atau halolos botruma nebe karek lalos foi insa ne sente katak ida nebe kuliah baniane nudar amang ida nudar belung ida, nudar mestri ida, tambah nia hetang ona confiança. Tau ya tempo nebe uhin lorong ihe tenerai itare quase emalamenta kono ba educação, laos de tambah qualidade de educação niang. Jadi educação ida nebe hanesan Dom Bosco niang kono ba fiar, kono ba disiplina, kono ba solok, no kono ba esperança. Dom Bosco karak ita tu convida atu fila faliba ninia maneira educação niang. Mak liu atu ita hetang confiança usi sira nebe ita eduka. No tragedia tolu nebe mose Dom Bosco nia moris mak banghira nia lakon nia belung. Banghira nia tamai seminário nia belung ida naran Luigi Comolo. No Luigi Comolo ida ne mate. Dom Bosco nia belung diakliu durante tinan sira ia seminário niang mate. Ser nia amizade Dom Bosco nia amizade Luigi Comolo ne amizade nebe kleang, amizade espiritual. Ia amizade ida nebe nakonu hak solok. Tan Dom Bosco bai-bai partilan nia mehi, nia fiar, nia luta, non nia karak badalan santidade niang, hamutu ko Luigi Comolo. Tan bahira Luigi mate, se foi ensahela ia seminário, karek nudar frater, Dom Bosco sente laran susar tep-tepes. Tamban nia lakong, ema ida nebe comprende Dom Bosco hodiak. Ema ida nebe lau ia Dom Bosco nia sore, hanesam belum dia kida, hanesam companheiro dia kida ia viagem. Experiência ida ne, hanorin Dom Bosco, kona ba lição dolor, lição moras niang, tamalakong belum ida. No ida ne forma Dom Bosco nia compreensão, kona ba companheiro, kona ba belum. Tau hal Dom Bosco sente katak, afinal atu ia belum ia itenia dalam vocação niang, ini important tebes. Nia realiza, onsa jovem sira, precisa tebes belum. Laos dit kolega, laos dit atu kuine saya malu narandet, tapi precisa belum ida, nebe hatene didiak, belum ida nebe pronto acompanha nia ia nine moris, ia nine viagem sira. Tapi belum ida nebe adulto, nebe bele acompanha pensa sira por respeito, no acompanha besiklitang. Ne Dom Bosco laos dit saya ama no mestri, tapi belum ba pensa sira. Nia halima rosira, nia hamnas rosira, nia rona sira na história. Nia tama eser nia mundo laho tau. Nia fiar kata confiança laos hari husi distancia mabe husi moris nebe partilhar. Loron diak babelun sirahotu bas festa São João Bosco niang maita imitatur Dom Bosco atau sainudar amang mestri no belum ba fonsa sira.